أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagriyami, manto ang makampat oras na ayay niya mapipikir tano apa gusain tano saging kaya oras si manto na gito sumipantag si iku kapanarig gito sa katawakal si iku Allahu Ta'ala. Bisabab sa adno to ang mga tawa di dan mapakapumida anto na iptiro na kapanarig nagukasana. Ayat teruna kapanarig si iku Allahu Ta'ala si iku kaya definitionon kaya defineon mga ulama tanu si iku agama tanu agama Islam na tigran to sidqul i'timad al-qalbi ala Allah fi istijlab al-masalih wa daf' al-madar fi umuri ad-dunya wal akhirah. Ako nabtiruna katawakkal naging ko to katantuan agu mabubenar so kapanarig si iku Allahu Ta'ala. Si iku kakatanga, si iku kamapian nagu kadapaya, nagu karna si iku mga morala, si iku mga betad ku dunia nagu si iku alungana mauri. So katawakal mga luksaken, mga pagariyakan na isusuguanan wallahu ta'ala, tigu wallahu ta'ala, fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Tawa panarigin niyo so Allah, panarigin niyo so yaguyag adi skanyan petay. Siyugup na wallahu ta'ala sa mga mu'min, tigu wallahu ta'ala. وعلى الله فليتوكل المؤمنون سيبك والله تعالى بتوكل سمع مؤمن so katawakkal siik wallahu ta'ala mga luksakan mga pagariyakan na kailangan akatanu dan tanong so katawakkal kapanarig siik ukad ng tanong Rabbul Alamin na kailangan naging kayatlot ti manabetad yung kayatlot ti manabetad na siik uriyan o kaptawakkal ka siik wallahu ta'ala na kailangan na manggalbag ka paganayro na أن التوكل لا ينافي أخذ الأسباب متى نسو كتوكل كپناريك سيك والله تعالى نقنبن ين كرن نغو مبقدا so kang gelebekasi ko mga sabab o di nakakwasi ko mga sabab benudi ketanudi su katero Anas bin Malik radhiyallahu anhu amya katalinguma ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitiruyan ya Rasulullah aqiluna qati wa atawakkal ya Rasulullah pagigtanakan suuntakan nabtawakkal ako antawaka utlikuha wa atawakkal buka anakan suuntakan nabtawakkal ako napitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqilha na iktingkas kanyan wa tawakkal na tawakkal kasiku Allahu Ta'ala nagusuka katero Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu as mga tagayamana yahujuna wala yatazawwadun siran na diisyan ni imna nay haji na diisyan pluluto na diidan di teruna nahnu almutawakkilun kami natatawakkal kami si wallahu ta'ala na ini turun nagyang ko to ayat akatero wallahu ta'ala atigu wallahu ta'ala fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa plutukano na amata na aya pirmiro si ko mga luto nagyang ko tuwa kada kalaks iku Allah subhanahu wa ta'ala giyang kaya mga hadith agungin may alitan wa ayat nagyai sumakang guguna naong sa sukat tawakkal na ragsa giyang kutakang galab kasi ko katawakkal ikadua kailangan nakatano din tanong si ko katawakkal na tattakhidul asbaba wa in kanat dha'ifatan fi nafsiha kuha na ka panggalab ka na kaagiyang kuta mga sabab apiyapan ikalubay niyan si iku ginawa niyan maana nasu Allah subhanahu wa ta'ala naguwa niya sugo niyan so mangni su Dawud alaihi salam sagyang kutama sa akelubayron na inisugo Allah ta'ala idabkiyan su iniyan sagyang kutalo pakaan sa kanyan kapuni sa paridi na inidabk Dawud alaihi salam agyang kutwa Nabi Ayub alaihi salam agyang kutwa iniyan si ikulupa nagito nakagagoto Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa kapakapunin yan sagyang kutuwa lupa paridi ugay naswallahu ta'ala na piyakisabutan yan kailangan na manggalabag kagyang kutuwa sabab apiyapan ikayto yan Maryam ina o Isa alayhi salam
naguni ko matagus kanian sagyang kutwa kangata miyang nisi ko Allah subhanahu wa ta'ala nasigu Allah ta'ala kukugnian nagyang kutwa kurma abadis wallahu ta'ala nakugunian akakuan yan nagukibugunian si ko Maryam sang kutwa makikinanglan sagyang kutwa masa akapakakikinanglan o Maryam. Ikatlo, na kailangan nakasabutan tanong mga luksakan, mga pagariyakan na la ya'tamidu 'alayha alla ya'tamidu 'alayha wa innama yaj'alu i'timadahu 'ala Allah azza wa jal. Diskanyan manarig si ko mga sabab na balian yan suka pupunarigi na si buku Allah Ta'ala kakagiya fa idha azamta fatawakkal 'ala Allah amay kamatiks ka gyang kutwa gulubek ka fatawakkal 'ala Allah natawakal kasi ko Allah Ta'ala inna Allah yuhibbul mutawakkilin kama ta'anas wallahu ta'ala na pagkabubayan yan naging kutwa mga tao kita tawakal si ko Allah subhanahu wa ta'ala gyang ka katawakal mga luksami mga pagriyami na ismpad si ko mga unganian na suriski wallahu ta'ala na malbuda ka kesukatan kaun siku hadith o Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na epiteruya na law annakum kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana mata natigo Umar bin Khattab radhiyallahu anhu au pamakum yabalikanu aptawakal kanu siku kadna ni usiku Allah subhanahu wa ta'ala sa titu akatawakal na rizki ang kanu wallahu ta'ala sa lagi do ka rizki ini siku papanok tagudu khimasa wa taruh bitana agumanata kumabalaga siku darpayan amon askan yan nakariryakan sutyan yan nambelingan siku sa lagi na kagabi-gabi akabubuntiakan nagyang kutwatyan yan gyang kaya katawakal siku Allah ta'ala na isap na iyap kasabapan siku tabang wallahu ta'ala tigu wallahu ta'ala wa in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun tigu Allah subhanahu wa ta'ala amay katabangan kanu Allah ta'ala o di napakataban kanu Allah ta'ala na den na abar kanu makadeeg na amay kadulatan kanu Allah ta'ala na antawaa pakatabangar kanu si ku urian wallahu subhanahu wa ta'ala nasibuk wallahu subhanahu wa ta'ala tawakkal sa mga mu'min si kanian iti sabab mga luksami mga pagrami apakang bidaan tano so katawakal kasarik si iku Allah nagugyang kutwa kasana aso kasarik si iku Allah ta'ala naginan ikababantugan na betad si iku Allah ta'ala naso kasana naginan ikurang abetad ipkagud wallahu subhanahu wa ta'ala wa hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.